Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Komisi benta panyarap pat pensuk ikipat ba kipapang besitom na kebenta kipratli kisnong kibahap apo kapam rio circle. Unong aibut parang ba jong kasok rajalau badairu MLA kanong po konstituensi Dr. Didil Pang haksingi balang lo pelat pat ba ikakalikit nong pang. Nakaskim SRWP hakajingilang kapla pelong amadan football jong kasinong paham rio tem. Haba ajing keren na ketika sengi kumukongsan Dr. Didil Pang lo penpa kajing sokmen kabakraw banyadon benta pa kipratli kisnong kipakentup ya kapam rio tem paham rio lom skon lengkadat lembering shangling shang bangla bat rengsai banyo pelat ya kakalikit nong pang keban syakri kipat ba nong song kibangat akapang kasitom Dr. Didil Pang ong ru ba kajing pok snio jengkirang ba snong jeng kipratli kisnong kala urlong de hadian ka jenglong teli bat renti ka jongki hapo ka syatri jong ka senjuk kiprasnong paham rio circle Kajing wan, kajing jah kam, bal pelong kam ni pi kalau nomor kajing ni teli jong aprasna. Dadang pra senjuk kam teli, kam lama lakam. Dadang ni aprasna da art nong, aprasna kita kim ko ambulan pinum yo ambulan. Bal da pime teli hi kam long kawan, ngai bal pengai ru, wale ni gelap supply, ya kan nega dekel, agaba Kilang day ban pendap ikut keselagi di sini dan ray lakloi ban IFP naman bayi itu dan ke mesin metali mesin kuasa kali bat isnong kebaya kata ke paham rio kadai isnong kebahe kami akan negara bat kejengkiu juga kalau state kata-kata kejeng bun rio kebala palat bat kajaka joki kanum palat kasak ni dan nama kata kejeng keap sibol nak macam ni.